ꯊꯝꯖꯔꯤ SKTV News ꯄꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯚꯤꯌꯥ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ IDP ꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ अमसुंग माउदगी सेनापति तमना नेशनल हाईवे 2 दा लाकपा इको वैन अमा लंबीदगी हाइदोरक्तुना बराक टुरेल दा तासिनबदा मियोय अमा लैखिद्रे मरीना असोक अपन नंख्रे हौजेक पाउ संदोन बिजरी थोगली बेरांग असिदा चुरचानपुर अमदी मोरेदगी लांजेलक्तुना लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल रिलीफ कैंप अमसुंग कोदोमपोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिलीफ कैंप दा लैरिबा मियामगी मतिक चाना फंगफम थोकपा चाकथुंग नुमित हुमनीगी मनुंगदा पीद्रबदी रिलीफ कैंप थादोक्तुना हानगी युमफमदा चटलगनी हाइना रिलीफ कैंप अनि असिदा लैरिबा मियोयसिंगना फोंदोरखले फंगफम थोकपा चाकथुंग मतिक चाना पीबीद्रे हाइदुना ngasi रिलीफ कैंप अनि असिदा लैरिबा मियोयसिंगना कोदोमपोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिलीफ कैंप ममांगदा वाकत मिफम फमदुना खोंजंग संगसिनखे वाकत खोंजंग अदुदा सरुक याखिबसिंगना फोंदोरखिबदा रिलीफ कैंप अनि असिदा लैरिबा चुरचानपुर अमदी मोरेदगी लांजेलकपा मियोयसिंगी चाकथुंग थौबाल DC ना मतिक चाना पीबीद्रे सेप्टेंबर 10 दा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की DC ना कौरकपदगी रिलीफ कैंप की कमिटी की मियोयसिंग याउना उनरुबदा DC की माइकैदगी लांजेनरकपसिंगदा चेंग हवाई की मुहुत्ता मियोय अमदा सेल ओइना पीरगनी सेप्टेंबर थासिगी ओइनादी चेंग हवाई सिंग लैसिलुरे अक्टोबर अमदगी हौना पीरगनी हाइना खंगलके अदुबु अक्टोबर की तांग अहुमदा DC ना अमुक कौरकपदगी चटलुबदा DC मसामकना हाइरिबा चाकथुंग असि अक्टोबर थागी ओइनादी पीबा ngamlaroi नोवेम्बर थादगी ओइना पीरगे हाइरखे लांजेनरिबसिंगदा येंगलिबा मिटिंग असि पेंदे ngasiदगी हौरगा नुमित हुमनीगी मनुंगदा मतिक चाना चाकथुंग पीद्रबदी हानगी युमफमदा चटननबा सेम सारे चेंग हवाई खरा पीरगा फाजिलगा थंबिगनु नुपी अंगांग अमदी इचाई सुसिंगना नारकलबा मतमदा चेंग हवाईना यारकते स्कूल की फी फाउबा थीबा ngamde अथुबदा मिटिंग चंगबियु हाइखे रिलीफ कैंप की कमिटी अमदी अखोगी IDP की म्यूट सिंग खरगा उनरगा वारी साबा मतमदा DC ना अखोगी अवाबसी येंबिरगा चेंग हवाई सरकार ना पीरिबसे तोरनी नखोगी पार पित्त नोंगमदा मी मगिन पचाम चाम साबिरगा नखोइना कैथेन काजरो हाइरपदगी अखोगी IDP मयाम हराउदुना अक्टोबर की डेट 1 दगी सारसी अदुगा सत्क्रिबा अखोगी सेप्टेंबर की वालौरुबा सरुक खरसिदी अखोई चेंग चाक लौसि जरूर है अदुना चेंग चाक असे लोरबा मतु अक्टोबर की डेट 1 दगी साबा हौरनी हाइरा ताकिरपदगी अखोई हराउ लागा अखोगी लैरिबा IDP मयामदा अखोइना हराउ तयामबा DC बु थागत वाई फोंगो खबा मतुंदा इखंग खंगौदना अक्टोबर की तांग अहुमदा अथुबा इमरजेंसी मीटिंग कोल लेरे हारगा कौबिरगा अखोइबु अदुगी चाकथुंग अदो पीबा ngammaroi मथंग थागी डेट 1 दगी सारनी अना हाइरपदगी अखोइगी पेंद्रबा IDP सिंगना तौबनी मसी मनुंगदा करी लैबगी नो DC ना IS ऑफिसर अमना थंबीगी वाफम मसीबु ओन तैनबदा अवुनबा अम तौरगा वारी ngangjaraपसे अखोई IDP सिंगी मरता यामना नुंगाइजते चाकतु थोंगागा थुमदा तोलगा सारगासु इसा सेमौगे अना एक यंजगे अना थमजबनी मसीदा DC ना आइसे अखोई गिदु उपाय लैते थांगवानसिदा यारगदी यारे याद्रगदी नोय तौनिंग तौ हाइबदगी अखोई फैसाउनरबा IDP मयामसिदा थोरोगा सोरोसिदा प्रोसेस तौबनी ngasiगी मुफमसि अखोइना ngasi चंगसिलिबा असि अखोई सरकारना पीदिबा चेंग हवाईसे अखोई पामद्रे अखोइदा अखोई ये चाकथुंग हाइबदी अखोइदा पैसा ओइना साबिदुना अखोई बु कैथेन कहनबियु अदु नत्रगदी अखोई लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांगिबा लिलिफ कैंप अमदि कोदोमपोकी दा लैरिबा लिलिफ कैंप अनीना अखोई मखन मखा कया के अखोई खोंजंग चंगसिलकनी लाइबक थीबा लंबी की एक्सीडेंट अमदा मियोय अमा लैखिद्रे अतोप मरीना असो अपन नंख्रे पाउसगी मतुंगिना ngasi नोंगालमदाई अंगनबा पुंग अमा मखाइरोम तारकपा मतमदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना माउरोमदगी सेनापति तमना लाकपा इको वैन रजिस्ट्रेशन नंबर NL 07CV7383 ओइबा मियोय मंगा तोंगलकपा गाड़ी असिना इम्फाल दिमापुर लंबी की
Kathikho Karongda Leiba Mount Zion Higher Secondary School Manakta Yaurakpada Lambi dagi Haidoraktuna Barak Turelgi Ising the Tasan K. Taudogaduda New Maram dagi Luikang Jona Chahi Kunmanga Apopa Laikidraba Thomas Hairiba Mui Asi Laikidabani Hairi. Laikidraba Mui Adugi Hakjang Mafam Adugi Kunja Sing Amadi Police na Punna Hotnaduna Laukalaba Matung Imung Manungi Mui Sing the Sinaki Hairi. Amaromda Taudogaduda Soglaba Mui Sing Aduna Maram Bazar dagi Taiba Pol Chahi Kunmanga Khongsa Khuldagi Hauzigna Liangmai Tafau de Leiba Witun Tiliu Chahi Tarataret Khongsa Khul Khunaudagi Hauzigna Kanglatombi de Leiba Widaliu Chahi Tarataret Amasung Maram Bazar dagi Lungbi Michael Chahi Kunmarini Makhoi Marimak Senapati District Hospital the Pukhatuna Lying Chatake Laibak Thiba Thaudok adu nangkhiba eco vent adusu Khunja amasung police na pun hotnaduna Barak Turelgi isingdagi laukhatkhi hairi Juvenile Justice Eki Makhada Mahai Tamliba Mahairoi Singda Kihan Kanghanba Amadi Chaifam Naina Fuba Chaiba Yadi Haiba Kanghanlabasu Oza Sing Amadi School Gi Authority na Mahairoi Fuba Gi Thaudok State asida adumak tatana thokli Haukiba September 18 ki numidang pung 10 nifurom tabada Thobal District ke Lilong Marian Khulda Leiba Center gi Ministry of Education Samagra Siksa Avian gi Makhada Hangba Residential School amasuiriba Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya da tamliba Mahiroi Taramanga School asigi Boys Hostel da Warden oina leiriba Muhammad Azimuddin Kauba Miyoi Amana Fubadagi Asok Apan Nangduna Hospital da Laikat Nakre Hairi Taudogasigi Matangda Lilong Police na BNS ki Section 118 Subsection 2 amasung JJA ki Section 75 ki Makada case amalakhatuna Thizin Bahau Kre Hairi Police tagi fangba paw amagi matung ina Mahairoi Sing Fuba Chaibagi Thaudok adu haukiba September 18 ki numidang pung 10 minute ni fu tabadagina 13 makhai fawgi manungda thokibani Thaudok adu da school asigi boys hostel gi warden oiriba Muhammad Azimuddin na Mahairoi asing adubu mahakna haiba yade haiduna makhutta paibali chayamana mathang chaifam naina fukibani hairi Thaudok adu da kibadagi Mahairoi 15 adu hostel dagi thoraklaga maikei khangdana chenthoknarakhe maduda Lambi da Leiramba Laikai gi Miyoi Sing amadi Lilong da Leiba BSF ki personnel singna Mahiroi angang sing adubu phajinduna thamkhe tungda Lilong police ta pau piraba matung Lilong gi CIC da pukhatuna laikat nakibani hairi Thaudogasi matang da ZDO Zone 3 Thawalna Deputy Inspector of School ahum nasaba Inquiry Committee ama semduna thizin basu haukre hairi Committee asina thizin bagi report ngasi fawgi manungda ZDO Zone 3 Thawal da pisin gadabani hairi Thawal Forest Division Sinduna Wildlife Conservation gi matangda district ki thakta awareness pangthokpaga loinana ngasi Khongjom War Memorial Complex ta leiba community hall da humfutara mathoi suba Wildlife Week celebration Englishingani kunmanga gi loisinbagi thauram pangthokre Leibagastigi mafam pumbada October 2 dagi October 9 fawba chayolama chupna human animal coexistent haiba theme da chathariba humfutara mathoi suba Wildlife Week Englishingani kunmanga gi manung chenna pangthokhiba loisanbagi thoramadуда DC Thawal Hana Kamai Thawal Forest Division ge DFO Dr L GCli amadi additional SP Thawal N Surasna sarukya ke Thauramgi sarukama oina snack rescue ge special session amma pangthokpaga loinana Manipur University ge Department of Zoology ge research scholar Nongthongbam Hemeshwar amasung Janice Kumar Thinguzam na resource person oina sarukya ke Chayolama chupna pangthokadawriba humfutara mathoi suba Wildlife Week celebration Englishingani kunmanga gi manung channa tongan ba mafam singda pangthokhiba painting competition essay competition amadi quiz competition singda makok mathang takraba Mahiroi singda su manamathum sing yenthokhi Let us take the responsibility to create a clean, good, peaceful environment for all the species to live together. Not only in Thobal, music high kibado. Amar Falcon lakpa matamda. It's in my village itself. I give kunduda laaga migrate tora ebako. The forest division khangde, the district committee khangde moina kanna thinga kasu. Legally moina lawful oiba tawra so we human are very unlawful haibatare ekhoi se yam lawful oida ba illegal oiba thabak se yam tawgal leba aduna with the kind of wisdom that we have we should think legally lawfully act
legally lawfully haibato taurase haina from let us start from me, let us start from you, let us start from each one of us akwai asigi se environment is it phazana lai hannaba Hauzik paugi marak thatna tenba break amatang lominase. I am pleased to inform to the general public and the business community of Manipur, Manipur Chamber of Commerce and Industries, Department of Textiles, Commerce and Industries, Government of Manipur, and Manipur Industrial Development Corporations are jointly going to organize a buyer-seller meet on coming 10th and 11th October of 2025. I event asida handloom, handicraft product, agri-food product, green and eco-friendly product mayamama showcase tajagani. This high-impact summit aims to connect global buyers with Indian and international sellers. Foreign buyer seller kharasu yaurokani it's a good opportunity for all the MSMEs in Manipur. Lamdam asigi business asibu kadamna chakala hingidagi hana lerimiba issues and challenges in sibu kadamna kokadigi haibadu amutana khanajagani. Manipur Global Business Summit, Buyers and Sellers Meet. City Convention Center of Pangkok Chagani. Adugimak sigi haiba ekoi makhada piba hotel asida register tawduna sarve minasi haina amya thanjari. SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki kuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna niyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsu yawiu akupa marol gidamak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbiratuna khangbiba yagani. Break matungda mukana taram nokchari makhataba pau pizari. Laikhidraba RK Maipak Sanagi Chama Suba Mapok Kumonga Mari Lainana, Chahi Machupna Tongan Tongan Ba Thoram Kaya Pangthok Tuna Lakpa, birth anniversary gi Thoram Ngasi Luisin Kre. RK Maipak Sana Memorial Trust Amadi Churachan Higher Secondary School na Sinduna, CC School gi Auditorium the Pangthok Kiba Thoram Maduda, eminent writer Sanasam Umananda Amadi Churachan Higher Secondary School, Imphal gi Vice Principal H. Rezu Balana Sarukia Kibagaloinana, Laikhidraba RK Maipak Sanagi photo da, Laisu Katuna Ikai Kumnabasu Utke. RK Maipak Sanana Iramba 8 Grammar Haiba Lairikadu, Maitei Mayekta Nauna Ithoklaga, Amasu Fonke. Tauramaduga Mari Lainana Kumja, Ilisinganiga, Mapandagi Hauduna Chahi Kudingi, Laikhidraba, RK Maipak Sanagi Ming the Piduna Lakpa, Journalist Fellowship Award Handak Chahigi Oinasu, Pognafam Pausege, columnist Dr. Chongtham Narendra the Piduna Ikai Kumnab Utke. RK Maipak Sanagi sahi cham surpa mapok aduga DIPR gina sahi hundraga taruk surpa thauramda RK Maipak Sanabu akoi ikai kunna uttana akoi citation amasung sal sing pibigi asumaina satharakpa program ase ngasi losan bani sahi amasung satharakpa program ase satharaiba program ngasi losan bagi thauram asida RK Maipak Sanana 1963 da अखोई मेट्रिक तम्बिबा छात्र सिंगिदमक्ता इंग्लिश लोन बन नियम सुमना इबा अमसुंग ngang ngamdabagidamक्ता एटू गरमार हना बेंगोली मेयना इंग्लिश लैंग्वेज गिदमक्ता फोंगिबनी अदो ngасidi छात्र सिंगसी बेंगोली मेक पाबा ngamद्रबनिना इनौं नौना मैतै मेयता हाइरिबा 1963 दा फोंगिरंबा एटू गरमार gi series से ngasi फोंदोकचै Humfutara Mathoi Suba Wildlife Week Celebration Inglisingani Kunmanga Gamari Lainana, Human Animal Coexistence Haiba Wakalonda, Paddle for the Planet, Protect the Wildlife Haiba Cyclotonama, Central Forest Division Office Complex Mantripu Kidage, Manipur Zoological Garden Iroisemba Fauba, Central Forest Division Imphal Nasindurangasi Pangtokre, Cyclotonadu Manipurlenga Key Additional Chief Secretary, TCI Transport Principal Chief Conservator of Forest, Amadi Head of Forest Force, Anurag Baspaina Lamthake. Cyclotron adu the Chief
Conservator of Forest Wildlife Longjam Joy Kumar, Central Forest Circle ki Conservator of Forest RK Amarjit, DFO Central Forest Division Vikram Nadhe, RFO Central Forest Division Headquarter Tipu Ras, RFO Sawombung David Singh Athokpam, RFO Imphal is M. Jovet Maite Su Sarukya Kibagaloinana, Manipur Adventure and Mountain Viking Association, Cycling Squad, Manipur Royal Humber Cycling Club Teragi Cyclist Samarom na Sarukya K. Mantri Bukidagi Hauraga AOC Hata Pureiromba, Kongnang Makong, Governor Mamang da Laklaga, Flyover Bridge Fauraga State Zoological Garden Iroi Sembada Lamtungpam Oike. We are celebrating Wildlife Week from 2nd of October till 8th of October, and the grand finale would be held on 9th of October at City Convention Center. The purpose of the cyclothon, if we see, cycle being an eco-friendly product. We prefer bicycles because it reduces the carbon emissions. Moreover, is good for health, and it also shows the harmony, the commitment of the people maintaining the habitat and maintaining the harmony between the human beings and the animals. So it is the very purpose of this organizing this cyclothon today, and there are many cycle rally are being organized in all the districts in Manipur by all the forest divisions. Along with this, many other programs which are being organized by forest divisions, like walk on nature trails by the students or the people, then other competitions which are required for the sensitization of young generation particularly. Gyan Tarakpa, Mayamna, Honabi, Kanbiriba, Mapam Singji, Amna Samna Labani. Akoigi, Tampaxiga Nanga, Forest City, and Pazana Lay Haitare. Aduna, Akoistagi Haurakanda, Manipur Pumbada, Sandokraga, Koigi, Wakan Lunze, Mayam the Sangaragadi, Koi Wildlife Week and Mayamna. Palan Tonari Base, Siki Nunguiva, Artado, Mapum Pai and a Lobjagatory Nizabatare. Kuman Salai Film Production gi banner makhada oinam inaucha amadi oinam ongbi pakpi devi na present tawduna nauba kuman na puthokadaba lonthok ta thamoi haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifa thongni thoram ngasi pangthokre. Nambol Lauremba Maning Laikai the Pangthokiba Thoni Thoramaduda, senior actor Ningthauza J. Vidya Amadi, actor Ratan Mayang Langbam Sarukya K. Flimasigi story na Lamjing Talk, screenplay na Momocha Konthauzam, Amadi director Inaucha Kundrapam na Oire. Flimasida Sadananda Hamom, James Saikom, Suras Ngasepam, Diamond, Priyo, Susmita, Sanjuna, Siamdhani, Ningthauza, J. Vidya, Ratan Mayang Langbam, Puneshwari, Santi, Hemavati, Benu, Master Taishan Amadi, Hiyangan Bina, Chingba, Maruiba, Mamiroi Singna Tongan Tongan Basak Tamlangadore. Flimasigi cinematography, Sanjoy Chingangbam, editor Amadi, audiography na Hai Sanjit, costume Naubakuman, lyricist Dalom Gurumayum Amadi, Jinimex Chana, singer AJ Maisnam Pusparani Amadi Susmita, music Deep Sinam Amadi Lamyan Bane, Thauram Gamari Lainana, Wangang Loy Singna Manipur film Gimatangda Wafum Kaya Fongdok Nake. Hauzika Muksana Bigi Pau Pizari. Chhattisgarh gi Narayanpur da leiba RKM Armstrong Ground da thasigi amadagi hoduna chathariba kuntrarak suba Senior Women's National Football Championship for Rasmata Jizabai Trophy ingasingani kunmanga kuntaruke ingasi sanakibada Manipur gi ani suba match ta Assam bumaithiba pikre. All India Football Federation AIFF na sinduna pangthokliba National Football Championship asigi ngasi sanakiba Group B ki Taramathoi Suba League match ta Manipur na Assambu yamna lakchana panjal taruk sinoda maithiba pibangam kibane. India gi tongan ba state tara dagi lakpa team tarana Group ani da sarukya duna chathariba Championship asigi ngasi sanakiba match aduda Manipur team maikai dagi panjal taruk adu Linda Komna match ki kunmathoi Nifu Amadi Marfuga Mari Suba Minita hat-trick goal Chanbangam K. Loinana Timgi Lem Horiba Panjal Ahumaduna KH Bhumika Dangmai Grace Amadi O Babitana Mathang Sidna match ki Nifumanga Marfumathoi Amadi Marfutara Taruk Suba Minita Chanbangam Kibane. Chathariba National Women's Football Championship asigi makhataba match oina Manipur gi ahum suba league match da thasigi nipan gi nungchil pung ahum tabada Punjab ka akan balamba taunaragani.
Manipur Table Tennis Association Gimideng Makhada District Table Tennis Association Imphal Isna Sinduna Tasagi Amadagi DM University gi Indoor Stadium da Chatharakiba Kuntragatare Suba District Inter Club Amasung State Open Ranking Table Tennis Championship Inglisingani Kunmanga Loisin Kray Ngarang Numidanga Tingbada Loisin Kiba Championship Adugi Closing Ceremony da Hairoge Sigi MLA Dr. Thoksom Radeshyam District Table Tennis Association Imphal Iske President M. Gozendra DM University gi VC Professor W. Chan Babu, DIG, N. Herozid, Manipur Table Tennis Association ki Secretary T.H. Jayanta Amadi Organizing Committee ki Chairman N. Ibo Chaubana Saruk Yaraduna, Makok Mathang Tarba Singh da Medal Certificate Amadi Cash Award Singh Chimba, Kusin Naduna Pungning Thawit K. Manipur ki Tongan ba District Taruk Amadi Individual Team Ani Yauraga Punna Team Nipandagi Lakpa Table Tennis Nupa Sanaroi Chamaga Nifu Amadi Nupi Sanaroi Yankai Nithoi Punna Sanaroi Chamaga Marfur Tarani Thoina Sarugya Duna Pangtokiba Championship Adugi Loisenba Numita Sanakiba Women's Open Singles ke Final Match ta Imphal East ke Sorok Haibam Thazaman Bina Imphal West ke Ankita Sanjenbambo set Mari Amada Maithiba Piraga Winner Title Lauke Men's Open Singles ke Final Match tana Imphal West ke N. Coleman na District Asimaktagi Thomas Alang Bambu said Mari Anida Thoiraga winner title Lobangam Kibani. Championship Asigi Chahi Mapan Makha Nupa Macha Amadi Nupi Machagi Singles ke Mathang Sitna Imphal East ke W Ningthem Amadi Imphal West ke Bristi TH na winner oike Chahi Taramathoi Makha Nupa Macha Amadi Nupi Machagi Singles ke dana Imphal East ke Athoiba RK Amadi Imphal West ke Binsi TH ani na winner oike Chahi Tarahumdoi Makhagi Nupa Macha Amadi Nupi Machagi Singles tana Imphal East ke Athoiba RK Amadi Imphal West ke Binsi TH na winner oike Chahi Taramanga Makha Nupa Macha Amadi Nupi Machagi Singles ta Thawal ke Hemjit Sagol Sem Amadi Imphal West ke Ankita Sanjenbam na winner oike Chahi Tarat Makha Nupa Macha Amadi Nupi Machagi Singles sana Thawal ge Lamjingba Laitan Them Amadi District Asimaktadagi Ria Ningombam na winner title lauke Chahi Taramapan Makha Nupa Macha Amadi Nupi Machagi Singles kida Thawal ge Lamjingba Laitan Them Amadi Imphal West ke Ankita Sanjenbam na winner title lobangam kibani Facilities mayam wat pa di course ki di equipment mayam wat pa gi ngasi akoi Manipur ki Table Tennis Association je sotharaga lain akoi moina phajana course thambira di mainly akoi soi je footwork soi be dai ne ba ado footwork se phajana basic level di tobi gi ta di khut ji arai ba ne ba ko khut ki di masa mathanda laksa gadam ne mainly footwork se ne ba footwork se phajata di national level di la dana world gi ken class bu adum participate over ngangani haina isana thaja ba lai jai Manipur gi association da thamning wafam देना अकोई हजिक सोथारगा लैबसे कमाइना इंप्रूवमेंट लाकदगे प्लेयर मयाम दे सुमाइना साइड सुम सानरगा तारगा लैरे नेशनल लेवल फावबदा अकोई रैंकिंग जन्म ngамद्रे हाइबजे सीजे कईगिनो हाइबजे थिगलगा इंप्रूवमेंट लाकना बखोदा निंग Under 11 की winner तारे under 13 की winner तारे under 15 दी क्वार्टर ले हो रहे आई हंदक काजा बसे आई की ओजा चारबोनी दा थॉमस दारुल अहुमक्ता पिजनिंगी अलुगा टेबल टेनिस की चखटनिंग हायरदी कोच सु फजन थंबा दगी अखोगी फ्लोर कई का फजन स्पेशलिटी थमगा सनाहनबा दुग नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में योनबा सनाहनबा कंजे iFit Imphal Sinduna Langthabal Public Ground da ngarang dagi Bankers Cup Cricket Tournament English ngani kun manga hodokre State Bank of India ge officers group na Manipur gi tongan ba mafam dalaiba bank ke staff oiriba singbu amatta oina masa maufana tinjang kaijang dana amadi afaba khunai ama oina namagi pandam da pangthokpa tournament amani season asida team Nipan Manipur Rural Bank Punjab National Bank Indian Bank State Bank of India, Bandhan Bank, ICICI Bank, Axis Bank, amadi SGFC Bank na saruk yaraga athoi ahen changtam nagani. T20 format ta pangthokliba cricket tournament asige ngarang ahoba numit ta sanakhiba Manipur Rural Bank na SGFC bu maithiba pikre. Opening match ta Manipur Rural Bank MRB na toss ngamduna ahanba innings ta fielding tauna na bakhanke. SGFC Bank na batting tawkhibada match ke apiba overs Kunda wicket mapan turaga apunba run marfutarani thoi lawangam ke madugi paukhumda Manipur Rural Bank na anisube innings ta batting tawkhibada apiba overs kun ki manungda over tara mapan ga ball ahum subada subnatangi wicket ani turaga run marfutara mari lauraga chauna mai pakpangam kibane match adu da mai pakraba team Manipur Rural Bank ki sanaroi Sapam Rajkumar na mahaki
माइकैदगी विकेट अहुम लौबा ngamkhibaga loinana run 13 लौबा ngamkhibagidamag मैन ऑफ द मैच के अवार्ड फंखे हौजिक लोइसलपदा मरोइबा पाउसिंग अमुक हना पिजरी चुराचानपुर मोरेगी IDP सिंगदा फंगफम थोकपा चाकथोंग नुमित हमनीगी मनुंगदा पिबिद्रबदी रिलीफ कैंप थादोक्तुना हानगी युमफमदा चटलगनी हाइना पेंदबा फोंगदोरकली अमसुंग माउदगी सेनापति तमना नेशनल हाईवे 2 दा लाकपा इको वेंडामा लंबीदगी हाइदोरक्तुना बराक तुरेल दा तासनबदा मियोय अमा लैखिद्रे मरीना सोक अपन नंख्रे मतंग असिदा बुलेटिन असे लोइसिनजरे मणिपुर मियामगी पुंसीदा ख्वाइदगी हेना मरुओइबा स्टेट असिगी लेबागसिगी अमदी मालेमगी ई पाउसिंगी दमक SKTV न्यूज़ पु मिटिंग तादुना लेबियो पुमनमक पु अमुक हना खुरुमजरी।